Me did Isaac Jumpo, but me a family the great temple and bring one man come when you too much G8, too much G8, more too much. Namenso, me, I'm more fire. Strong and come out wash me sabri or too much HFD Cassie so a case capa and medina gun or hallelujah jumedi and a bread as a summer day ever some more air war a year or my ye a mona I was here for video be abe PMO a war map no air so now video no any interest and you may be brave and a coswa Ghana for bebre na actual woman dream a day after say obi oye high life musician webra asori dem na wenya baby angina yes of for pulpit so na wokọ yes so enye se bia nyamenyom e na wokwakoto na emum ne nyom a wabobo a trending and no ebi no de kokọ piemu e wa asori dem hom na osofo nso so a ye be piemu wa asori dem hom nso so gina mu e de ye sa enyom no secular music no enso so gina mu esa ye e wo pulpit so di chi eye ne yire chese ensem no de se de wan hu se baby a make kan kono se wa hu baby a efri ni baby e be ko akwa akosi no eho asem e na make na ebusuafo Anointed Palace Chapel APC so penya woda eye ano Reverend Obofour said the dodo na edi enim eye no no enra da ye kwasi ada chese obi e kwa asori dem akoda nyame ase wo de waye edi ama onu na busuan se 2021 wono nso woni na busuan wo mani ehunu bie one more and nine every movie, one more answer, Edia Frusani, a woman moja, and also Edi one more Frusani, and also one more and woody, and I say Yasidan Kuto, and I would come and Yakupon said, Dear Bayam, Yan may ever sabo or more by the woman try a year a fee, a won't couldn't deal more, a when yamu, a won't pay them more, a Cassiamunum. Sorry, them more no me try ya papa Reverend Obofour sorry them more ediem. And right that just a woman she fita woman ya no. Binu say a surprise dear na so busuam video no ko hwe bia e de be say a surprise and I say a surprise because you to ni abrantie anidin e de Fameye I Fameye and saying ne former boss manager Ogidi Brown was so de ba ko piemu e wa nto babo ni dua no wono no ho asem e na yeken ogoko piemu e wa Reverend Obofour asori ya Anointed Palace Chapel honum na chese ene eje mame kwantenten Pape mame kwantenten we de mesrawa eno na chese odi bremu e wo honum na chese asorofo hunu no wo mo e boje ne so na no na chese odi na ntie kokofa ya altar na nima bia ya yeah, Papa, Reverend Obofour ne yire etie woko ye kokotena wona ne cheso kokochia ye papa wodi ni die e ma no kochia no na ye papa yuso wo bam no kama jena wa tu wo wie ye die chese wodina altar yisu na chese wodi afo na ya akonya ba frusane e na wo to ye enwom ansa na wodi sane si fom e na chese wo enwom no ye den eto aso na chese wo mom wo so ne chese Reverend Obofour so di asa ejinam na wo twi ye na yire enkakra na ebusuafo enko ye se mi ana mi bo mi sire mu aka event mo go show video ne embra na enfa Ghana fo so ade ncho wo mo de fa ensemi hu entu edwa emamu
Atmosphere and I said time yeah for me yeah do you see it as a surprise? Say the ebinu mu ni say a surprise visit. Surprise visit bang and nipa ni be bremwa na mic e kura no ebetimi connect to mic yeah speakers wo wan ma obi atene nyum a wo to no one question Ghana for doubt e wo say we dey nye surprise visit na mum payday payday adwuma pan ye dia ma na etua no enunti e no kokko pie mu e wo eye wo no na ye free eye wo no mo so no ebra wo ra eye inside said ye ni padom no ebo ade age ni so na ntum so obi ani age so o mahu eno wo hono ma ye den a obi a o ye start there ye benya that acknowledgement and I say da nyoma ne de ebe koso eye normal ye mfa ne saa say ye den a abonti obi aye oba bia de obi a hu celebrity bia de a wo bo age ni so nti sa kwa ya sorry den wo piem wo hono mpo de a eno de say den ka Ghana fo bi no ka de nka ye be fa ne say eye normal kakra but to the extent say wo kwa ya wo kwa chia Reverend Obofour obo ni mu ase na papa yin so ebam no it was say wo kochire obo wo chia no fine but so wotimi nante altar ne so pulpit nani no gina honom na tete wo say to enyom etuto ne nsa show action na wode ne nyum to no defu sane ewo ya pulpit no eso no eno na Ghana for kase de bi enye ne kwan so a eno no se wa chia papa na bi kwapa fa ni die emenya nkopon se ewo ye nyame asori fie wakwa chan pulpit no esu gina no enye wo anase ni nipa hunu bi keke ene wose wo kokko gina so enya anase nye wo bia ye kase nipa hunu sorry for yeah that speech no enye wo bia keke ene wose wo kokko gina pulpit so ye den kasa na se wo kokko ne ye bi the fact is our sound so eto secular music krampo e de na just Ghana for hu ne say enye ne kwan so a eno no kra anka wo che no wie no wonsi fom na ne anim wonum na church members na etete na ne wonum no wonyina na ne nyum obeto wonto e wo wonum ti say wo gina all timi dia ya akoni aba e wo pulpit no eso a wo hu ne say enye ne kwan so a eno no anka na wo say Reverend Obofour one share na anka one man who say that's not the right thing. That's so do na say ademu so for penyina mu no krabo no otimi gina pulpit so eto shatawala nyum otimi gina pulpit so eto ye wo bia o ye omomo ye high life or hip hop or hifo otimi tu obi a enyim ti say wa makwan ama nipa no mo mababa be gina ne pulpit so na je sensakra ye bia enim ana say sensan ye bia enim difference bia enim because wo me nyina e wo the same line na ebusuafo ye free e hono so na ye mpo emfa enra ye brother senyum ne ekosom na so for penyi timi twi ben ne yire ekotu ye bu ne pa na wo twi ne yire to na tese wo oda no ho ne ho kro ne ban na Ghana fo bi no mo hwe no mo se adabi ye the Reverend Obofour wo ye no nya no kwan so anu ne wo mu se ne yire de wo ye ne yire wo betimi de na ye bibia wo pe wo betimi aye bibia wo pe ana se like wo betimi do o yire no person won fam no wo person de person won nya ne bia wo betimi aye but
say kwakwa yes sorry them and sorry ma wo honum mpanifo wo honum na that moment no yehia dan ya bible akasa ba bia benu na ba se hia no wo yentem na one fani dia manya me nkunkuru tumi e wo krapo na wo se twi ne yire e wa sorry them na wo sa ye puppet so no na ankwakwa ya nyum bia se bia bia nyamenyum ana yi na se akoko ye secular music na no na wo sa di asa no na ebinom se adabi ye papa no wa anya de enye no kwanso a no na abusuafo enyoma yakeka abomu yi se bia ye time a Fameye vremu de call so call koko dina puppet so na ye papa so twa okoko twi ne yire ne ye sa na wo de ye wiase nyum yi essay amaga na fo ache wo madwin bebrede afa ho se ni nyina no entwa ye ewo eye ehum na no nsusu ama ebinu mo kasa Fameye kwa wo kwa ye no enye se wo kwa keke just say wo kwa surprise no nemom ena mo gidi brown ye ni dua bo na nto so opeso wo de no kwa nti na wo dwane pe baabi edi ne ti ahye se de nyame be hu no eye mobo na abusuafo enze we nyina na yakabo mamede esom wo se won so wadwentwe fa ho no ene sen Fabra, too much GH your comment section, like your videos, not share all the social media platforms as to follow you. IG page, your Twitter page, too much GH _ Facebook. Too much GH meeting at the ECLC Kappa. That's the name. You Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Fameye 1. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.